naimbag nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san nga pudno na gantintay i-drama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday iti September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo, kani Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear manang biyanang, nagbalinak na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tati nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray, umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dinong iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad iti probinsya nga agkasar? Sana, agkasar kami iti may sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar, awanan ti adupay nga maramin. Saan kami unay amabannog? Ay, wana, angam, nagasgastos mo, itno kasta ti mapasangat. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di, Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga, Rod, urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga trabaho. Uray syakmat, Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga, Rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngan ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumalagi simple a babaya kas kang garoksan. Ay na, mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na, excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment a pag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wala na isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment a pag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maaramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kaano kayo nga ron umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin a maarkila alugan. Nasaya at mo't nga ron. Tapno agkaarubatan ton. Kasanaw? Komportable ka maglaan dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Wala nga nangin naman. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga gisimpa dito yung abangan ta. Tas umre kak iti trabaho. Nagadong tilangan ko. Ala nga Rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawa mat gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak namin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamat ajay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay kat ala ang aron. Ano sam na niya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amlakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal ka ni Ray. Anya? Di pa kasla isang ti trabahuan da. Nagnina abang. Win nga Rod. Ay no siya, masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit, ta duduhatang may. Kaya na agornong tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan nala kaaloti ka gumatang ta. Oray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano, klakay.
Iso nga ano, santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan mo anya ti agda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan a panagranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat matkit niya. Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit niya. Hanggang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo anak sikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakalan ti tiyan mo. Agsarden ka nga trabaho, ah? Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay, ka siyempre, mad, ah. Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng nga ramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun ti bagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ka ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rudahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan-anad kayo nga round iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanan, Nagngingi namot diti imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Ang mano abulan lang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti badong. Adong mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawin. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititad ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita ang mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo ngamin nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tayo titudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrabangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ka nga rudan. Ay, masuruna. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga ming agrigrigat da. Napay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan ti lakoy di naggatangak.
idinalpas kamen. Kunak amangan kami pa, tamabisina, kanabanugak. Madinakit din, awan samat kwartana. Ay, panawan nakit ka nung tamanganak amay maysak. Kanya nga rod nga iti mabalin no awang kwarta na. Anya nga iti serbi ti asawa na. No saan na amay to, ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak in pagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Tila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Uwan Mala, agsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby ito baat. Sige, adtoy. Wag. Inayadam ha. Ayon gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanaken. Dandani naggidang kayo nga rod anaganak Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aloti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko ngam kurang paymay. Pag nayunan tan santi adda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur ornongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ante urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Tasata mo na nagurnong iti pagbalay tabakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakanak. Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balayta. Numagatang mo ti bagbagam. Una bakay. Inutin tamanay na patakderan iti balayta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagur-urnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gan dito ayan tayo. Sika ngay? Isungala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman ng ti paggatangam. Ay, jak kabaalan ti presyo ijay. Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asaan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko. Naragsak mat lata, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayam ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan usan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga grigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod, no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kiti nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Sikalatan ti mapanmangan. Dito'y yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kung iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Adan urnong ko bakay. Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na,
nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantong bakit intun addam bukod tay abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta, sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakit. No makabalay ta. Makaginawa tamit time. Ay, unay matan, Roxanne. Awan na ka may gatang mo, iti baro at tsinelas kan payong maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaol to'y payong kan tsinelas ko? Wen naman ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga ron, kat narigat laang matibiyag mi. Imbag kan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag ta, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamot ti may patakder ta. Paalaan ta iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawan taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakaskan ka, nga ano ti kwartana. Anya ka din ti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami to naagabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pa'y iti kalawan na iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ay, kwa? Kaano kayo ngayon mat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pa'y tamangan no dakkel abalay ti plano yung ay patakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa'y. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom Apay ada problema? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Isa kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no daadakkel pa'y ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min je balay. Tapno mabalin mi motta na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mat no ibagakan ka. Tasaan mat unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatama kagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mat mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay, saan gayam? Ang kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agornong. Ha? Apay?
Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod abilibak ken ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Tidaddo ma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangurnong iti sweldo mi adwa. Umapapala ka talaga ken kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbali na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaan mi ni Roxana gayam ko. Siyak itan tagtiptipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayam ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglakla ko pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, diti drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa. Hello, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Ronnie saan naapod no anagan tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello kani Vilma Aguirre, Jomi Merlin, kani Leonora Bautista. Kastiman di ko na ni Kabsat Ronnie. Dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga, ado dagiti mulak, kat pasaray makatsambaak. Malaksid na nagagutak, na impedak pay, isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakaapit man ang anak ta iti mula na anatang lakay. Wen nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, dyan minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakatsamba iti nangin na presyo. Wen na ba kahit? Manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met kuma iti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwarta na. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na, kasano ko maamang asawa ngay. Kuna naman nga dayam amo na kadata nobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga ta ngay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Uwin na, tapdo ag tinulong dagag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbaleng nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kao. Kubatang kamot iti kagawaam Masig adaan dagiti kagawaam. Naruno ta iti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tanay, your ornong akti pangasawak. Ganwad dan ton asawa. Ay, pag negosyo minto ti ornong kao. Awan pa'y manubiam. Di wala mo, ananang. Maklaat kay tao, no adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela, nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yung... Ay, kasta magbalasang kao. Pasensya kan dito'y balay, may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga agayan ayat kayaw. Una nanang, makalawasan. Anya, makalawas laang. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sana bali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Na babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kaya kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway, Adela. Agnaid ka dito'y balay may. Sana bali tayo kasar ka niti mabiit.
Kababain samot kadananang kantatang mo, Ronnie. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di ikan tupulos agbaliw kanya. Saan to apulos, Adela? Nga, uraan niya apay timaduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawak at talagang bakit. Apay ngay asika akanayon tiyagin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay, tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaiti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay amlata ah. Ang mga numabain nga gunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Unta ta mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo day. Ta sana may bagay kang ka. Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mit madingar aramiden ni Adela. Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga ka nakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot man nga bintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatiilabaan na. Tasikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mo. Managbabain nga ron ni Adela. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Well, isurok to tapno gumagayt. Basta ay ayatok ni Adela. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Bala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham! Awan lang mo kong. Ay, idandanagak dyan anak ta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapadla iti awan ka-es-es ka na ti kwarta dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Magantan, darasam. Day, nagsapa pa ilang. Alas 5 lang iti malam. Ay, magantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no, nasa apat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Dito pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak! Makamu medya manugang tangagluto iti karenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot ang manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, handa ka magkaya man, Ronnie. Naiturog ko magkayam. Malaman,
Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan nalutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsaduta ka bumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Day, kapay nga sikat agluluto runay. Ay, ringam di asawam, tayo suti paglutuan. Madi nga ro ti bagbagi na tatam. Ay, pambar na laday ta. Unay mo ti kastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Si kapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anaon. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tap nagluto ko mati asawam. Ngam di mo ilang tagtrabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laang? Pumanaw kami laangan dito balay. Tap no di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga ruday. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaan. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso nasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul ta niti pag naudan ta Adela. Agabang ta na, no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau? Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo iji balay yaw. Imbaga no, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak matitiinal daw. Tadda mo motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito, aging gaiji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay lang ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yung kada kamay. Saan na kayo apapapanawang anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Ta maasyan gamin ka. Mababanok ka gusto nga. daytan Nanang. Di yun ulitin abaliksin day ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya Nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adaw nga gakabalay ta naragragsak, barok. Ay wine, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso aya. Ha? Kwa, saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiornong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon Ronay. Adasad sa rod dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod Nanang. Ngam ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sana kas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay.
No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Adakan ka ano niya ti desisyon mo. Basta siya, jak lamasang o taglako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Isun ti pang tadak iti pagpuunan. Makaamo ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrag iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangki kan burnera paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray 10,000 siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawin ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Kandi mawat iti paggatang iti lamisaan, kan paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang nagpukaw man yung ninanang kainig kamot gayang iti kwarta na Manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tamo ka ka nagbalbaliwan. Namsaan mo gayam? Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kabayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibang bagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na nagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay, napasensya kan Baruk. Napukaw ko ti kwarta nga intad mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko ti tricycle. Kat pinidult damatan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. Nakasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Runay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apanagabrod ko. Wan ba't ngamin, Adela? Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinton agsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuitid kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin ka nagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, noanya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan diyaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimbang Pedora.
Ada ni nanang iti kusina. Ay na, bayaw. Ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta ngayon pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Pega, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran dadura. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran, Ay, agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagamlaang Saan? Ang masayangan lang amin iti ornong ko. Nabayag nga ornong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pala iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagnaw di balay yung. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kao. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kao. Ay, day ka unay agtip-tipid iti makan. Kumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw ka maparparigat iti trabaho. No aga po iti talaon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kananda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo met nga kakabalay ijay. Di na matulunganan. Tulungan tak nana. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada may ornog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kao. Awan ornong ko nanang. Naikisapa na. Ha? Naparan nga iti ornong yaw. Awan nga rubin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa mga kiditi pagbalay may. Adan sa tayo. Kaya't kung ti pumanaw isi lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadot lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Kung nga rin tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sa kati sadot nga asawa? Tayo ayatak mangarad na ng tatang. Inanusak ti kinasadot ti asawak. Jakmat kaya ta sinaan tay ayatakket nga ron. Ti amok sadot latay tagnanayon. Ngam idinadaan kami ti anak gimagat matlaan. Kat day ta ti pagyamanak launay, tanauray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Kat itag tintinulong kamin para iti pagbiag mi asa nga pamilya. Alakasan ti pagayam mo, Ronnie. Alagagayam, di tamanan tinagpatingkan ti sabali man na nakapadasan, wano pakasaritaan. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Hello, ate manan ti pagayam yo amang kabkablao kada kay tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sangawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay i-drama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na. Hello, mampay ka ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaline Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, kini Ma'am Nida ni Veras dita Hong Kong. Kaslimanti ko na ni Kabsat Agnes. Dear manang biyanang, dahil ti kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaan. Marigrigat kami laang, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay.
Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudo ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako mi aprutas kan natang. Andan di tabangsal nga agur-uray. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tamangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang putak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos, itila ko yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigati sa na mga armusar. Nagruna ka na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta kaya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang na mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, nati amam no makakalita iti balitok. Aywan niya. Awan lang at ati balitok. Kaya ijagam-gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Bala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa dito waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga ro da, uray siyak. Ay, aganos ta saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Angam, kaslawan agnanaad. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga noado ti balay na. Wangag paiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta, no adag nanaad di ta. Ay, adda aglaplapusanan, adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayon day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang, ti insursuryo ala ko yu ka ni Mylene, anak. Wananang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man, ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang mau ijay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ijay uma, nanang. Madima no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga road. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madama at trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Nabayagan na Jack nagpaspasya ijay balay tayo ijay Pilipinas. Kaya't ko di agbakasyon ijay iti sumagmamanaw nga aldaw. May tagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yun dito. Agsakit ka, hanggang po iti stress yun. Un nga raw dayo. Nangatumutan ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, papa. Natang ati mayat na ka ninyo. Oo niyaw. Kaya't ko pa'y mayat nga umatidog ti biyag ko. Iso nga ro da kaya't ko ti agbakasyon. Tapno maliklikak ti agpanunod dito'y. Sika di makaambo ka nagiti negosyo tayo. Well, papa, awan ti rin ba pagdanagan nyo? Ti salon at chokit di ati panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Panapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Well, nga ron, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw. Tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalusak. O sige, papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raw ta marilaksa gini kadak to ije Pilipinas.
Makapaliday nga dito manipod na tayo di mamayo, sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik, kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay kat, ada kayo dayta, papa. Si kamat timbay ng dagas kanyak itagayam. Kawana, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga, sika. Ayos lang mat, sa anak mo't nga grik-grik lamaw. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Sika ngay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino ngay ti mo na pagisursuran ta. Surutan tan at ti kalsada. Ala, mapantang arudan. Ginanata man nandito yung waiting shed sa tayo tuloy tayo gisursur. Ha? Friend, ha? Tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unag paisaw. Singmangpat siguro ti akin kuko ay tiday ta balay. Padasan tan sa ti mapanaglako di ta ah. Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Nateng niyo, kumatang kayo. Ha? Adan tao arumar iti balay. Umayan dito eh. Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na dagiti lako yu? Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagiti lako yu. Ha? Agpaiso, sir? Wan. Anya ka na itinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka din nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaitulod kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anama amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod itinateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't itidakkel abalay iji batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kan paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin ko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no iso ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sumbata kon. Lumakayon day jay ng urayan Basta ag naadak tumutin itidakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay yo, sir. George, kunamon kanyak ta inaklon nak maiten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da, nakasagana ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatig lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan na. Ket siya kaon ti makaamu iti amin na kasapulan yaw. Urasan ka nga gisursur iti natmateng. George. Day talaga yam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagsirbyan? Sa anak mayat amasailan. Amom ka di ang Filipina matlain ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaon nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka. Umanugot kami maten Saan ka day lakay? Ha?
Ay, uwen. Da kayo iti anak me, iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga raw dari je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana ko may sa kijay. Naibaga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasarang babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami ka ni Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si Gasway. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi ka ni Agnes. Ket agfurgudak to ditoy Pilipinas. Ay, katuwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti Paralinis, iti balay mao. Agya manaklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo matgayam, man gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natanggan prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur iti natang, amom ti sasawang Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpailang iti natang. Ah? Ay, agdamdamag aklang matgayam. Amangan kunak no, kayat mo. Hanggang nagbalaw ka matgayam man. Ay, talaga. Ganun uray dagiti gagayom ko. Kayat ko matan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng matan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang matan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasinsyakan Maylen. Ngam kayat ko mata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ita. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawag. Panagkunak kayo na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tami nga ta basta papanawag? Rawan ti madingar aramidin ta. Eh, sa bagay magkidi Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Well, awan problema kanyak. Narigrigat pa yati trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungaron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan ba't ananagsit ti trabaho dito? Awatan niyo kumana ito, ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo da ito. Mapana ko ni Jahawa ito bigat. Ket urayan niyo ti panagsublit. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw, ti pa nagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Uray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan nga ay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi ko kuha bagay. Balto-baltog mo tabagin, di takot yun na kama. Nag-post call nga mentikotsun na lakay. Uray agtumba-tumba dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsu na kitikastaw. Nag-post call ka naglawa kama. Uray agkinamat na dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin bakit? Kagaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangalay ti katulong tayaw. Narigat mo da tayo ti mangalay ti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y matita, bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton ti tonay nga ugali ta.
Ah, ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay, ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay, awan pagdanagam anak, taadupay ti kwartang nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo, uray mano abulan asaan asumangpal. Uwan ang makapadanag mo. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng, urayam laeng anak ko. Nay, Agnes, ada na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George samat ng dayta. Lugan ng samat dayta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidimsag anak ko. Baro matagwapaw. Wan nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang imtimusay ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibagang agnaad kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti dahi ti abalay. Katangay saan pa yung mata nagkasarda papakan ti anak yo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nandayta, naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibaklay ti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadaw. Ta baklayan mo ta ni Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak kaban ni ikas anak ni George Dentiri daw. Ururayan nan sa tirurwar tayo. Apay gaya kastaw. Dakal mati karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay gaya papanawon na tayo. Saan anak kasarda Agnes and George? Isungawan karbangan na bakit? Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Ay, pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin. Gayam. Natayon ni George. Isong agsubliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad-kadwak nga agisursur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend, kumanipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo itisan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rodi ti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat natang. Kat dagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, di tay drama tayo. Manang!
Biana! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ditong galmaysa. Naimbag nga agsapa aldaw kanrabi, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana pud no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, dita Qatar, ni Cristel Joy Marba kani Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam inga. Dear manang bianang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tatarigagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Pedro, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maadaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairang ranala siguro mo't Ay, basta arami dito agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, adan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamaiak ija garahi aya. Kasano nga tati kalawa na? Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamaiak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy, Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka? Nadakadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo tagkuti-kuti. Ay ako. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak paila dito ya sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw no di ka makaturaw. Apay nga minakastoy ya. Uray an-anwag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ha? Aprusam man to'y ulo, tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray anaan mo, talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, Kaun takapimot nga ro tiagas ti bambanog. Isong lagayam, Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti panagkapkapain. Aho, patpatsyumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, nagkapkapi ka manayin. Kakapkapim itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Nagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang matilibangak. Ako na da. Oh, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras nagkapi ka. Intong kung di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulan to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May sa dayta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidlo. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, maun? Basta sung batam ti saludsud ko, Pedro.
Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wenno agbarte kaklangan. Songbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar, aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay, kakayat na aing ka. Kano di na kaya ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na, tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kinkwana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang ang paaramid ka iti garahay. Kawang mailugan no ngay garahay. Kat adan to, sumarunong taw ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amo ngay, no adan to pangabakak. Ay na, ho! Agtag-tagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Isuakas na ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ang mga numakla at kantulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Tatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, garahe yun na itaw. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasano ngay, may? Nagparamid iti garahay? Awang mailogan na. Kano gumatang tungay? Kanya igatang na ay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagparamid iti garahay? Amo mabagbag titsan di manugan yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Masuro na. Ay, nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yung ititagtagainot na. Angam siya, diyak pala makaturog. Ay, po. Pampanunutag ngamin, no anya ti pamayak ang maadaan itilugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaaramid ak pa yun, iti garahe. Hanggang awan mo't sumangbay alukan. Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya? Diyak makaturo ba ay? Alaunan iti parbangon ng jakmot la makaturugan. Apay nga rotaringan na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Titalakal, kalso ti ririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing intong bigat, agaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog ta nga rotayin. Disturbo ka iti pan naturog Inga. Nakitak dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adruti nalalaka dito'y. Ay, ala. Ay, apay na italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka.
Hello, sir. Hello? Ay, sir, siya tay bayar tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siya tikas dyan, presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow, nagpintas gayang matalaga San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na yung bagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jack pa'y ammo ti hagmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am? Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jack pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinwang. Anya mangagab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinwang dito lugar tayo. No iti sabala lugar ka adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na yan. Sana basta makastrek dagita atat tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadaso kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Ay, adu pa itilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapulak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yu aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga umay jay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Adam mo yung agparparti dito, tata. Ada, di ka naka. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga rin tatangdanak. Ikuyog ko kumanga agawin. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. Sukatam nga rodyak rodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapong ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak dita salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iswa, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Imbag tayo may kayo atagos, ma'am. At ang mga laala itila ako kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intad. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kayo ko tagmaniho. Sige nga ron, ma'am. Uray panawan kayong ngaruda na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir.
Saan ko abalay dito, ma'am? Nag-aabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y ginatang ko alugan. Natsaw! Anya nga, di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga! Ay, Inga bakal! Ha? Papupuka mo tayo, ha? Anya? Ay, sus! Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Hintugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapoy ti danag ka. Ay, lugan taray talaka. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagbaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, wana talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din dayjay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tanay. Jakmot ammo atulbukan. Mayat ka nung ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pasinsin. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaya ba nin samaw? Tayo so timang paandar. Mabait laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahil Di pa ilan naus-usar. Madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manan. Ay naku ko. Ay, Jack kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam da ito'y. Ha? Anya dahil tadibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Jay ko na mamapukpukawan nongyo. Isuda tinang parte. Anya? Adda kadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba'y na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung mawawagay. Hilaw! Oo. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya? Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parna adagos tilugan iti pader. Ala, ang gawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni no ang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, ang nagtakaw itinuang.
Lalakim ka day, ha? Saan? Wala mong dito. Kada video amang ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Di mon sa pulan tinaglakwa kiti day jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam day jay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik jay lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, bagada ma-repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinabasamak. Day tati magganap, ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbuday, nga po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurgurang na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay kutimbaga na nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan matla ang kanya. Mababay inak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina iti unag ti balay mi iti sumagmamano abulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. En your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tagngina iti tunggal may sa.